Mayam Mukrum Zaria Doni Impact News Nei Raj Nongthombam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butam Mokchari Manipur University gi Hojik Leriba situation asigi yamna latest oiba edition haiba targati October ki tarik ahumda VC in charge Professor K Yugendrona HRD Ministry ki Secretary the ikhiba chithi ama masi public ta haiba public domain da maroina media da lakpa masida maroina governor si agitator singbu support openly support to have gi wapum se man chithi du the irupa plus state government na Manipur University ki security forcing loktho e amadi makogi mathakta chataramba search and raid ki operation mayam dasu suspend tawkhre maramudana government si U-turn lawre Manipur University gi accused criminal of Manipur University singbu mogi mathakta chataramba phabagi kaino si order se suspend tawre having singba mayam ma ikhiba hari wapum sigi wapum singa sina wathok orbadagi hawkhiba October ki tarik tarukta amuk Raj Bhavan dagi governor secretary tagi thorokpa secretary to Governor of Manipur na thorokpa kogi chithi amana mu chithi sina mu Professor Jugendro do iduni maduda mu hari wapum sing mayam sigi singdorokpa maruaina Professor Jugendro na hawkiba September ki tarik kuma thoida Raj Bhavan da governor unaba lakpa matamda matamadura tawki tarik kunda thakiba F.I.R si false F.I.R mani aranba F.I.R ama thakre aduga mawanda mahiroi singna manhandle tawkiba sunglai leite haibna singba phongtok ki haibagi wapum si chithi sida palakpana chingba mayam yauri marabdana hojik laiba latest developments na mar moiraga mahiroi mayam se hawkiba tarik kunda F.I.R sina mar moidana phajin khibani marabdana F.I.R si false F.I.R amani haina mahakna governor da September tarik kuma thoida phongdo matargadi hojik F.I.R sina mar moidana phajalo mahiroi singa si khudakta thadokpam thoktabra thadokatapani haiduna tongan ba organization sing maru oina khoi musa muta musunu situm tak khoi har pa dama khawrabani ngasi mak muta gi general body gi mifam kawkhre aduga hojik phawbada phajan khiba mahiroi sing madi oja sing thadokbada thengthari ba sigi mayokta hayeng khoi gi October tarik tara si mass casual lobagi khongjang si ri oja amadi staff sing na loragani habi wakhum su tonga ba chiro sing da pondor plere hai ri hojik lai ba latest twist and turn in Manipur University ki situation sig matang da khanna nu dam tang impact news ki studio the links in the library was joining us tonight on Manung Hutna social scientist Dr. Dhanabir Laishram ne hum to Dhanabir Batan Mokchari welcome to the show appreciate your joining also joining us BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Overiba oja CS Chidananda ni oja Chidananda busu Taran Mokchari welcome to the show appreciate your joining too and also joining us social activist Elangbam Johnson ni oja Johnson busu Taran Mokchari welcome to the show appreciate your joining too ahan ba question se oja Chidananda da dum lakcharge but this will be open to all of you oja homa ki dam ta open question thamjagi open when thamjagi hai tare Raj Bhavan dagi tarik taruk ta tholokpa chithi sigi matuina chithi si secretary to governor ni governor gi secretary ta gi tholokpa chithi ni aduga Professor Jugendro ibe chithi ni chithi si da Professor Jugendro na tarik kuma thoida governor gu unabu matam da false F.I.R ama pan ghre Mahiroi Singh mayok da Mahiroi Singh na mangonda manhandle tawki basu laitre haibani na hojikti Mahiroi Singh na adu makal gi hinsa ge thabak chatha gi ba laitre haibagi wafum si clear cut evidence oina evidential oina hojik document oina thola bani na hojikti thadok triba kari gino haibagi wafum sini thadok pa yarabra thengthar jina keno thengthar ji gi matang dani haying staff mayam Manipur University gi to oja mayam jina mass casual lobagi khongjang haidar solidarity utpoina laktu se kari haibani andai Manipur University ki wafum si sigi maroina Manipur print media gi haijaba tare Impact TV gi si forum sida amna toina khanaraba aduga ekoi issue si mak public domain da yamna taseng yam clear oina leiraba issue ma khak ni haina ekoina dum ekoi thamoi da faw ko dum lei sengna ujik laiba governor gi mathakta aduga state government ki mathakta Jugendro na tang hum dei ramba sithi man ICD ministry ramba sithi gi matang se ekoi haina ba yaba forum khara da su tum asi haina khar fain khalli governor gi su tang tarukta magi Jugendro da governor secretary na singdor ko lopam ma lei tasengna lairiba phibam si BJP gi maikai da gi ekoi gi senior spokesperson sinasu apet chorak wafam ma maduri magi area khara da adu security ward gi mami ta ki gi wafam ekoi phungdok na ki ba laire tasengna BJP na madubu yamna kaino oina lawba natragan lawda pham thamakanda magi mowong si ekoina ujabada phagi jugai makti tawbudi nate masi ekoi sumang lila gi comedian ekoi gi maming leiba ekoi gi comedian tamo ekoi Dhanabir na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯃꯃꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯀꯥꯎꯔꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯕꯣꯔ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯁꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯨꯗ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯅꯪ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯎꯀꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯨꯒꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯄꯥꯔꯠꯁꯦ ꯖꯨꯒꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯚꯤꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯚꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯚꯤꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯦꯆꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯥꯁꯨ ꯂꯥꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯅꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯣꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯁꯤꯄꯥꯏꯒ ꯍꯦꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯃꯉꯣꯟ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯎꯗꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯖꯍꯧꯒꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯪꯅ ꯃꯁꯤ limit ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯋꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭री ऑफ होम अफेयर्सना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मागी इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का सी सेमकपदा गवर्नर सी विदिन मागी स्टेट सिदा 1 2 3 प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट गवर्नर सी लैया अदो इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंगिना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना सेमी बसिदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर इंट्री तौबो ngамदे अदुगुंबा इंट्री तौबो ngамदबा अमना कमाय तौदना I.R.D. Ministry do that. My office to get protocol low in a coigi violate or a city iramibano. Hibacy. I don't want to questionable oiba. Ya wafam amani, hide in a koi filter. The one sense Lady Posi latest information a koi gathering tona by koi hone. How's it power the Lady Basi Magi Mielama, Mazu out of station the Layo Male. मा हुजिक दिल्ली स्टेशन तौई है नंता है दुबु एस पर डायरेक्टिव ऑफ द आईआरटी नंग गवर्नर द रिग्रेट तौ ओके अदुगी टीचिंग कम्युनिटी द नसाई अखोइना विदिन फ्यू इयर्स अहेड पुंग खरगी ममांग द मा मुता द मागी अपील लमा यौरमगद्रा हाइदना कोन फिल तौब लई ओके मरमदी मदु मान इरुबा मान गवर्नर की ऑफिस द हाइरुबा अदुगा इवन चीफ मिनिस्टर की कइनोदु द माना चीफ मिनिस्टर तौरिबा थबुकु द ओके यूनिवर्सिटी यामना लांगना लेरंबा पोट अमा ख लोइसनबो होनबदा मदुगी हौगिबगी वारी पुन अमा पुथोगा नैनाब नतब एरिया खरे सिदा कोई स्वाइदे लोइसलगदी फरतरा हाइदना ओके अखोइना अंगम एरिया खरदा स्टेट न होनरिबदुदा क्वेश्चन गा तौदना तोरमिबा मयामदो मदुगी माई वाहिदुदी एप्रोप्रिएट ओबा वाहिदुदी लेट हिम माना दम सिनरसनु ओके अदायुदा मिनिस्ट्री ऑफ कोइगी ओके एपोलॉजी मागी साइड एपोलॉजी हाइगद्रा रिग्रेट हाइगद्रा अमदी थमु सेंगदो वारोल अमदी क्लियर वारोल अमदी थमु हाइबसे मुताददी थ्रू मेल दा यौर ए हाइबगी इंफॉर्मेशन अखोइदा लै ओके अदो हजकी पॉइंट तो आइन लाक्सबदा अखोइगी इशू सी साउथु अकांदा अखोइदा मदुगी तोंगजबम त लैते हाइबसी अखोइ पुनमंगना मणिपुर यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम सिदा अखोइ खंगबो वाफमनी अखोइगी टारगेट अदुगा मयामगी एमयू कम्युनिटी की टारगेट कनानो करी में फिवम द लेरी अदुगा मदुगी जुडिशियल प्रोसीजर अमसु मदुगी इंटरवेन तोरकनबगी क्वेश्चन गा लाक्तना मणिपुर हाई कोर्ट नगा तांग 33 बंग लुइसलुगा हारक पोलम खक लैबनिना बीजेपी की ओइनदी स्वाइसिदा यामना पाकथोक चौथोकना अखोइ यामना मसी हेना अखोइगी फननब तौबना फतनब ओलकपगी वारी से अखोइ थोक्तनब फननब तौब माइकैरोम द कोइ चंगसल लगांदा मदुगी मियेंग द इन द इंटरेस्ट ऑफ मणिपुर यूनिवर्सिटी मणिपुर की माइरुई खुनाइगी माइकोइ एकेडमिक कैरियर से कननब एज वेल एज मणिपुर यूनिवर्सिटी की मिक्सड एस प्रिसिजन से कननब होम द कोइ अदुगी मियेंग दु थमनिंगी अदुगा थमननब होनरी हाइदना आई मेंशन तोनिंगी अदुबु चरक्सदा ख्वाइ मरु ओइरिबदी मयामना हुजिक डिमांड तौरसी सेप्टेम्बर 10 की मतुंगदगी हुजिक डिमांड तौरसी फाजनखिबो ओजामदी महरो सिंह अथु मतम थादोकि हाबनी थादोकपो याबगी कंडीशन सु लाब्रन खली यानाबसु हाबे प्रोके तौबदगी हुजिक महरो सिंह ओजा सिंह फाबगी ऑर्डर से सस्पेंड तौरिन अक्टोबर की तारीख 1 दा अदुगा यूनिवर्सिटी की अहेन सिक्योरिटी फोर्सिंग लथोनी ओनली ए ब्लॉक खदनी थमोरी से मरमदना स्वाइसिदा अदुगी मतुंग तारकपदा
Hojik October ki tarik taruk ta governor secretary ta ki thola iba cheese ki matung di governor si state se ki constitutional head ni henry ni ariki first citizen of the state ni also chief rector of Manipur University ni maha ki office ta ki secretary ta ki thola pa cheese da false FIR amani haidana Professor Jugendro na yazaram me aduga mahiro sing mishandle to buso amata manhandle to buso amata lekhi di haibani na hojik madu high court na su tarik 13 gi manung da yana bu porna bo no haibani na lenga ki hojik responsibility ama oidabra hui masida CRPC ke under section 482 ke makha da su high court ta masi application ama tharaga koi FIR se quash to hanba ga su yai aduga quash to laga hariba ozam de mahiro mem se thado hanbadi adu hoji phawi andu madu mami tadi oza dhanwe kare happening Raj akhoi gi ta sengna haraga diko pande na but chanaram de adu magi but me amduna mu pande ga samanam to ne okay हाइबदी कनोदा ngसाइगी से माना FIR लॉन्च तो बुजु को अदगिदी सात्र जिन मथक तो माना टेररिस्ट लाइट एजिटेटर का हाइबा अदुमक्सु गवर्नर ना याद रहिंदा अदगिदी टेररिस्ट एक्ट लेरेगा ना हाइबा को अदगिदी एक्यूज क्रिमिनल ऑफ MU गाइस मणिपुर यूनिवर्सिटी की क्रिमिनल मसी का जेता याम लाइन सीन थोकपजी हान की पंदे की मागी radical authoritarianism की पोतु यम साउन मोहन जुम मिता हुए अदुना यारगदी मासु अखोगी कराय तारे साइगी नम्मग चतप यागद्रा ना खलबगी मोंग द तोरमबजु याइको ओके अदुगा मसीना ताकपसु BCA जे इसम सन माजे एकेडमिक कनोसी एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैबनेबा ही इज नॉट द अथॉरिटी को अथॉरिटी दी हम लेग्रे कोर्ट लेरी अदगी एजुकेटिव काउंसिल लेरी एकेडमिक काउंसिल लेरी नत्रा अदु में आमदु लोइना मक्सी माना माजी अथॉरिटी की मोंग दा सीनियर पोजिना हैंडल लगतना तबुगी दिमा से अखोई क्रिमिनल पॉलिटिक्स दा क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन की ममी तारकने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स दा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ममी तारकने को पांडे न तोरमजु अदुनेबा द सेम थिंग अदु तबुग द माना मागी इसिदा कयामुक साथीना इनकम्पिटेंट ओइगेदा मसी वाहि मगसिना बजी वेरी मच सॉरी को बट इंडिया की सिटीजन न मोइना लाइक सुहैबा मोरेगदी गवर्नर कनानो खंगुम थोइदना ही इज द स्टेट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट को इंडिया प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाइ नेबा प्रोटोकॉल म्याम लेग्रे को अदा पीरिबा अदगी सरकार द माना बिलीफाई तौरिबा अदगी गवर्नर द पीरिबा अदु MSRD द माना ईबसे सिमक्सिना मागी इनकम्पिटेंसी दु याम सातीना याम चाव इंडिकेशन हम पीबा बिकॉज ऑफ दैट इनकम्पिटेंट को माना प्रोबिशन लापदा मयामना सौनिंगबगी पोसु लेमसु यायबको अदगिदी वाजिमा करेतारे मरी अनि लोंगबैदो मसिमा याम तौरे अदुना होजिक लाइबसिददी चुमेबा अखोइना BJP ना मागी पार्टी दुगी डिफेंड तौजनबा टू सम एक्सटेंट मोइना मोइगी तोंगानबा इंटरप्रिटेशन द आर्गुमेंट मयाम पुथोफम थोय कसु कायदे कांग्रेस दु मंगाई चमानेको अदुगा अखोइना मियामगी पल्स चेंजरगा खोइना पामिसिदी होजिकसि सात्रन करी पामी को अदगिदी ओजाना करी पामी मोइगी स्टाफ न करी पामी मनिस्ट्री की मनुंग दले बजिदी मोइना यानिंग द बजि सुममनि खलेबा बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ द ओजाना याद्रेनी मेजॉरिटी ऑफ द सात्रन याद्रेनी मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ न याद्रेनी बनेत्रा हेंडोक तन सिविल सोसाइटी यावरेइनेबा द मसिगी मियामना करी पामी जी येंगागा मागी मथक्ता थमको पोट म्याम जिंगसिदा मसाय खोइ कनो हाइबुमना मा टेंशन लेदन ngaudana tawba oiramgadra okay adumaksu aduyamna sweba mongdi to ning de aduna housing nang na hangbiri ba pot da yes mana governor da ma direct mana hojiki fault FIR ni haire ko adagidi mon mana manhandle to gibilate ko loi haire ko adu oregadi hoji problem orisidi अखोगी FIR जी मागी पोतु नंबर मुझे हंदोगदी ओजाजिंग थोलानी दना छात्र जो थोलानी दना को अदा सी दी नत्र गदी छात्र जो लोथोप याद्री ओजा जो लोथोप याद्री अदो गवर्नमेंट जो हैंडीकैप ओइरिबा नत्रा अना सी की थाक्सी लाबनीना होजिक सी वारोइस नम पोरगनबा हनबदा पांडे गिदी फॉरगेट अबाउट द पांडे को नंदी इंक्वायरी कमिटी दु पिरप फाइंडिंग्स तुना दुम लोयरनी होग्रे तौग्रे नत्रा मा सस्पेंड लेग्रे माई केम्बो लेट्रे नत्रा माई जिदि फजन इंथोखिया रेबा होजिक फोंग साना ओजा फारिबा DL लेरिबा अदगिदी छात्र फारिबा अदुम यामदो कंडीशन अमता यावदना थादो हाइबा अपामदुदी याम थुना तौरगदी टू सम एक्सटेंट कंडीशन एटमॉस्फियर मदि लाकने खलेबा कंडीशन एटमॉस्फियर लाकने हबने तो हायेंग फावबसिदा
थादोक पियो हैबनी करियो म थादोक तारगदे तारिक 13 दगी अकन म खोंजन चंसन गने सु मुतागे जनरल बॉडी की मिफम सी रिजोल्यूशन लौरी माने अइना नुवाइतबदी ओजा मरी सस्पेंड तबको ओजा मरी जी मागी इहोजी यावेदना तो मालिको ओजा जी खतंग मिनिट अमा खतंग लौजरबदा अमेरिका दको अखोगी वीआईपी ने ट्रीट तबुजे ओजा का साइंटिस्ट खक्तगने अतोप कना मो वीआईपी ने ट्रीटमेंट ट्रीट तबदे अदुगा फ्रांस की कोर्ट मुई एपेक्स कोर्ट conviction box the phamba yabse chokri thar phamba yabse there is only the teachers japan dane ojaji kaima police no phatar ba they have to take permission from the government ani yam wang reba ko korea da khoi minister myam na lori facilities de ojane na pi ba adugi madik bevhar to ba ba adu ju university oja ko sida jail ju thambire suspend ju to bire phade ju ko dan dan le imung manu le ju ki hale sumaina to ba posi ai khoi gi ai marup jugindro je masigi jisu masu sagi criminalization of administration ido okay administrations bu hen criminalize to bada hen exactly madu mangni khoi governor na su phangdu resi the situation on the campus aggravated when you took over as vice chancellor in charge and zu irei and the police were called in to deal with the students to deal tawnu gidum the police thajalo ba du maruina vc in charge lauru badagi situation se hen aggravate to given have you governor gi secretary thorba chi se yauri ai oja johnson da lachegi oja hojik lairi ba situation si latest situation da hojik si ne lairi se tarik tara hayeng boxi manung sida tatuk da tar gadi tara matu dagi su akan mukung jin sang ne na oja sing ne hari hojik tatuk ya bai kan su labran khanjai tholoi bachi si matung ina di FIR su false ne hare aduga manhandle to khibsu laiti hare manung da mahiro sing mathak ta pan ki ba IPC ki under section me am de yam khare amata oidre habna masin ta padi kariuma FIR sina false ne masana ya jaram hybrid ne september tarik ko matoida ado idu da di hojik se thadok hum thok tri bra oja sing su demand mahiro sing su talib demand si hojik immediate release sing ni ado su unconditional release oja johnson kari happening hajiki wafam si lak tri ngai da koi wafam koi kan ba ya da bang khole okay haidi jugindro hojiki pro VC in charge oise ma na sagi tang taruk ta thari ba MSR re thari ba che se tari ahum da tang ahum da thari se si phasana koi sidai sida amtang to hodo ba ya da nai na hodo ba ya da lei adugi consequent effect tu ga sagi mayam na pam du ka ta doi ne bu ma ge hojiki ma na tauri ba ma na han thari ba che se sidai sida sabna hair ba da state government amagi law and order da ma interfere fajan tauri ne okay adagi di governor si every authority to ask my mamang my jurisdiction MU se mana question to boda amu hang ba yate ba aduna hojik se jugindro gi position se MHRD na ma se ngapiro hairaga ngaktori bra ta seng badi by now jugindro si position amada thamur dong ne penalty im pi ra dong ne very slow ne hojik si tawri se hadi jugindro si out of the picture where dong ne hojite mam di mana hojik to iba my confess statement ma mana pi ri siga hojik tang ngasi tang taruk ta ngarang na han tang taruk ta governor gi office gi tholei ba se se sidai sida ma si almost ma si leibam thok tra bane state government act to godom ne aregi in the same time magi referential point of magi ngasagi law and order gi man ama thari se see almost zero existence of this government see sarkar na khambra atra khangda right to the it is up to the wisdom of this government atraga madugi mayam khanbiram gani ko arna taseng badi jugindro se non entity or dam ne hojit out of picture bam thoen khale penalty du bibam thoen khale aduga akhoi Manipur High Court se see with all due respect almost free akhoi numit chama hen garba mala Central University ma function tawdana like tawdana leiba haiba se forget all political nitty gritty on tok thoko do immediately High Court na intervene to rong dong na political whims and fancies se kan judiciary se untouchable ne adugi natragadi Manipur High Court lebi kai kanari High Court su intervene di torbani tawsi very late hai je si politicize tawnare koi political party myam hunare ama tawre muslinging tawre adagi oja myam su moi frep adum hande adagi sub government gi su adagi pande gi group si su adum tawre lei ne adum mayam si noi nei ro kan da mangjeri di akoi yam crucial oiba
academic year mang do re akoi Manipur da 1 year to 3 months mung change hai ama mang taraga di chahi ahum gi ma da pick up tor ko doi natra si hayeng yanagra matong da angang sing gi mang do gi career si kanana ma si gi burden si lo de ge ara aduna ngasai gi ai gi sounding go arrogance natraga ai gi pain da base sometimes madu hojik su koi se namfu da koi gi jugindro changen da mong cooperation pi da bi ai na pi da lore oza sin su decision lo khra pi decision lo re adagi at the same time adi kamai to si satra sing si khana si ya khana da option ma su second pipeline da koi tham bam changen na khalle aduna jugindro gumba pande gumba se sida sum khana lei bas id huji pam je dre ai wakhan gi wani ko high court na Manipur high court si full fledged high court ni su mo to sin han to ya re haidi satra lakh amarom gi career stake to lei re ba sidai sida han bagi initial stage di yaram me ba political throwing me throw me do hojik ti madu id matam helabran khale ba no need for expert to discuss on this immediately court intervene to rong do ne ba hadi thani gu su ba to ma su ya ba adu di everyone will be on the dock government su lejerani am su lejerani noi lak jerani dana adu kanana kana to no to rom du yain khale ba whereas in the case of other state to di intervene to wa central university oire haina high court ke jurisdiction exercise to ba yate hai ba se phana dai phana chaw ba even prime minister ba high court to ra ga di ma ba do dok to lep to re ni very masi khangbi ga dong na adu taragadi akhoi Manipur gi tungi satra mayam ma ba gi future se koi stake to lei re pura koi kanu da lei re tanik lei matam si da tau ba yara men khale ba ko adu ai gi wakan da suggestion da hojik se forget about pandi jugindro koi hojik inquiry ma chathari ba se inquiry gi report se sina mu gi laibak si lep ka doi ne inquiry si akhoi na pamba khwai da gi impartial oi ga to ba adagi masi ngasagi vice le roidova adagi vested groups in operate to ya dana ba magi setting se kamai to si ge transparency se full transparency leine na ba miyam thaja ba inquiry ma oina na ba adum da kok chungjen naraga full cooperation period stipulated time frame manung da tha mara numi kun lo shalaga kana no madu da pande si magi mangon delegation charge to miyam do adum thokje rai na pande na chumbra lan gre do adu da phang madu da akhoi noina ba madu ingani bai to gini haibese sidai sida yana ragadi loire aduga temporary swaida jugindro ko ba dagi xy jugindro no tawrido ma akhoi robot na melaga sana bane dum khange ba magi action ji ko ade kuibesu are just like a bubble adum kaije gini haiseri ba aduga si akhoi maroina masigi yasanna ba natraga masigi chap chaba reason na khawdradi another problem tomorrow haying so na ki crop up tawra ne ba chap similar line da thingba ngamo aduna president se akhoi gi hekta befitting president ma thamase ba hadang matang sida oina ba matung da amuk tawduna ba ko aduga achumba lambi de thamagadi id phaganin khalle aduna every stakeholder se only my focus se huji kai tawda ge haitar ge hajiki angang sing gi career se thamari manga su jala khara gadi bera kagrani chahi ahum ne ba pick up tor ko se sidang khanbi khan du maru ge ne khalle okay ya matik chaba handaki timing se da ya matik chaba exemplary oiba thabak sing lokhol hudra gadi matung tarak pa su sum ba mayam thon hingda ba thabak mayam thorpa yai madu hujik tagi khana hu yare habne du high court na su lali ba tarik 13 gi manung sida authority sing na masigi yasina bo propang amdra gadi high court na su masi matik chaba intervention torgani habi wafum diler ni tarik 13 swai sidi changes mayam di lakto male du hojik pogi wena changes lakpa ya basi professor jugindro na masabu expose to jaba hatari tari ohong gi sithi gi matung da tarik taruk ta tholai ba raj bhavan gi sithi ani si yong matung da masabu expose to raga leirabni marabna swai se the state government na immediately kari action lokot pa yabagi habduni tarik kundadi september gi tarik kunda mahagna FIR ama hek to boga khutatta within few hours da koi Imphal East amade West ki mafam singda CRPC gi 144 gi section 2 chalairaga numidangi matamda koi mahiroi sing phabala hanki adu hojik numit nini humni henjalaba hadi governor gi che tholok numi humni phajala phawba sida false FIR ni haidona governor gi yamna constitutional gi head amagi mafam dagi tholaba
false FIR ni masana pondok chara me aduga mishandle manhandle tawkiba leite harba sida state government na mahakki mathakta action lokopram thokpra habu dunia aduga mahiru singsu jikti aduga phajang kiba oza amdi mahiru singsu jela lepham thoktabra habu yam chawba question du oza singna su staff singna su aduga students singna su loina hanglai madugi pakum break ki matungda amukana lakchage BJP da gram thang lojage prati am thunjar ki impact nisme tano le Welcome back. Adon ngir Manung Huna ni a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung Huna tangasi khana jarmi basi haukiba October ke tarik ohumda Professor Jugindro na MHRD da ikiba chithi amadi haukiba October ke tarik tarukta madugi pakhum oina governor gi secretariat gi Raj Bhavan dagi Professor Jugindro da iba chithi ani si matang dani aduga governor gi secretariat gi thorok chithi sida already FIR si false FIRs ni haidona FIR ni haidona Jugindro Professor Jugindro masamana setam gi tarik ko mathoida Raj Bhavan da governor ga unab lakpa da phongdo me habi gi wafum si habi tarik setam gi tarik ko mathoi si Professor Jugindro na VC in charge na lobun mituni no mesida governor ga unarma matamda FIR du false habi aran ba FIR mangni aduga mahaki mathakta manhandle habi phuba chaimna chingba mahiru sing tawkhiba leiti habi na FIR du false orabani hojik fazalibo oza amadi mahiru sing mayam du jail da leibagi magi kanu du validity du leitre aduga kogi Professor Jugindro na izari bachithi amdi governor de tholai bachi asigi yeng targadi Professor Jugindro na masana masabu miya mamangda expose tawjare habi mamidi cham tare Professor Jugindro na iki bachi sida kogi Manipur government na kogi MU dagi security lothokiba aduga mahiru sing pha mahiru sing amdi oza sing pha na koidan tanri basi masigi order se suspend tawkibasi ki matang da government na U-turn lawre loina na hard earned normalcy yamna wana phangpa normalcy adusu threaten tawre habagi wafum se phongdo ki adubu madugi onatena bada governor na muhaire si situation asidi Professor Jugindro na vice chancellor in charge when join torubudagi campus ki situation si aggravate tawkibani he na worsen okibani habagi wafum si stark contrast yam khenaba mongdene laisi maramaduna swaisida FIR se false ore habi wafum lae aduga yamna chawba constitutional head of the state ki office tagi thola bachi se leirabani na state government na kudate act of thokta bra Professor Jugindro na only September ki tarik kunda mahiru sing na mahaki matakda koi manhandle tawi haidana false FIR ama singa mai police station da tawkiba matam dadi kudakta act of ngamaga hojik governor ki maike de che thola matam da state government na act of bisikari no habasini oza Chidananda Governor ki secretary thulai ba oja Jugindro gi si man hairam me haibani governor madugi aran false FIR ne happy judgment tinette information du share mana public domain thamakpane okay Jugindro matang se number 1 adai du da masi court fari ba mayam gi amagi investigation gi period ama as per law mana court puthu akanda madu proceeding ama leibani na adai du da thado kadra thado oidra haibudi as per law legal expert Manipur government CRPC ki 482 ki makhada yes I can appeal to boy se madu findings khar legani governor the man hiram me haibu wasi governor secretary na haibu ne horen man ai governor da dugum haibu leite ne si thoga dum contradiction du akoi double chatlani governor ki knowledge lawra di iram do male chi si governor ki knowledge lawra gasu governors ki knowledge lawra gasu Jugindro masana amu FIR ki mamangi FIR ki episode dagi yengbiyo Jugindro du ne ladies problem se ngasai koi ki kainona di khana bam thoktre do jo fully I ju madu da fully agree adu oja sing thadok piyo ha thadok piyo ha thadok FIR si Jugindro FIR si lali haibase FIR lali haibasi hojikti sarkar na haigadra ko na haigadra haibam adu I am not a legal expert madu legal opinion ko darkar laya false FIR ne haibasi governor ki mamang da Jugindro masan hairam mi haibane governor na order mataraga Jugindro na pan ki FIR to lali haidra madu judgment am pibadi natte adu judgment pira phago da luri bu question di governor ki office it is not answerable to the court ma court answerable oi ba yate Indian constitution article 360 ki 1 gi da yauri ba matters ekoine uragan di lady position se aduna adwai du dai ai koina hekta governor na office ta man sigum hairam me governor gi Raj Bhavan dagi sigum sema tholi haira kanda magi FIR du lale haiba se masi kitang ngan haiba ngal libra legal expert singi okay adu hojuki prima facie evidence wena leire number 2 ikoi dana no mer kharani gi mamang da Professor Jugindro ga kogi women staff singi wari sana ba audio amasu public adu mayam du ne adu da su FIR se ta kai no section adu mayam do hojuki public
ऑडियो अमुक फोरेंसिक साइंस तम लेपतम थारगा मधु कयाम चुंगे ना वेरीफाई तो भी इंडिया की लीगल मागी प्रेसिडेंट समसु लेरी है बको अदुना आइना ngasa haijari se akhoi masel gi marakta gyan tanada ba area am khakta misunderstanding khara leire maduna maram warakanda ek tawriba mayam madugi mayam du da thokriba thodok mayam du akhoi na loina ta tasal loina kaukthok na hai su ya da ba area khara su lei kaukthok na da ba ya da ba area khara su lei ya aduna ni aire ngasa gi governor gi office si akhoi mana palla ibasi जुगिंद्रो ना इरम चिठी दुगी रिप्लाई ने गवर्नर ना मसी नहान की हाई दिया गवर्नर ना मागी ऑफिस की सैंक्टिटी से ऑलवेज मेंटेन तोंगना बा हो नहीं चीफ मिनिस्टर ना मागी कोई की गवर्नर की पार्ट फर्स्ट मागी जुगिंद्रो ना इरी बसी की आहान बा प्रेगाप तो यावरी बसी दी नसाई की कोई की जॉनसन हाइबी की बा तामो धनबीर हाइबी की बा स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की स्टेट की शासन जी द सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रो वीसी वाइस चांसलर इंचार्ज क्वेश्चन तौरपगा हाइबदो अदो आई दुना हेन लुमन लवे फारगा थादोपई कंडीशन अम लाइब पोतुदी आई इशू दु इन सनिंगी कई दंग फारिन व्हाई दिस पीपल हैज बीन अरेस्टेड इशू दु ससेबा फाबा नत्र थादोपजे मणिपुर यूनिवर्सिटी की इशू नते मणिपुर यूनिवर्सिटी की इशू जी मणिपुर यूनिवर्सिटी जी ngasai takpi khid bai to dana tung poina amuk de sigumba thodok je tholak tana bagi okay sigumba chayet na ba Manipur University da lairi ba phajata ba ai ada yu da hanjan na xyz panja ai maming mention to janing di university mingset amaka university precise amaka mang bugumna as a whole Manipuri zati da haibatai akoi thamoi da faw da mada yu da akoi gi national issue ga oiraktana expose to rokhiba matang adugi yetna ba mukna ba yana da mayam ka expose to gibagi yana phajada ba liklam leihiba se amuk ana thoktana ba Manipur University akoi gi khwaidi sengba akoi khwaidi wangba taibung mai kol ama oihongna bai damakta changjalakpa ihau amagi natraga na issue ama kaki adagi process ta leiba pot amane na koi lause maramdi aina tamjani maramdi akoi aigi past experience da akoi movement jawrai some students akoi activists oiba kan da emsugi kari oiba kan akoi fight adu akoi thadokpa natraga na conditional release issue na te ba issue de akoi na taliba demand du ki chatkata lambi du ne ba taliba demand issue du ki chatkata lambi du da chatlibra natraga na akoi fare ko ji not I amukak nate I 4-5 times I was in police custody judicial custody da akoi lei samna harakan 2001 gi ai mati ang to mention tong 18 June gi episode da akoi yankhai ga mari manga lei I as a spokesman emsu phai Spokesperson kan resolution na chapter close tore civil society ga government of India ga yana dan handok na kan akoi thadu u yadre akoi ji governor na mai messenger tharak na intelligence kari gi tharak na akoi ji la wari saba kan kari hai ge akoi strike lo shan nagra matung da akoi ji unconditional release yara roi hai re ab somda movement de UCM seme handok na gre matam da koi ufai leita da jail da akoi lai puna mak sak mana daga akoi CD box jara hing khongjin changsel le khara hing khongjin changsel la matung da ko na sarkar na issue ji da civil society me am intervene to adu objective issue ji da koi chalasi noi koi ju hando aduga sarkar ju convince to rogi haide tholak tana chalam ba issue du di derail to ki base September ki tarik 1 da gi Professor F.I.R Pandena I resume to happen mitu ki derail to adu da nai lakse tarik kunda di mapung phana derail to ha thadok pai bi di phaba thadok pai bi di system ni okay sidi adumak magi yanaba kan agenda agreement haibom ga phaba sisu derail to bagi am chaw ma cha ga aikoi da uri se agenda of talk haibom ga wari sanana bagi agenda haibom ga yanana bagi agenda haibom ga yanana bagi point of agreement yawga da pot ama point of talk to yawga da pot am khaki adu da aikoi su Seeing make sense of Fungre. What is Hananabagi agenda say freely moved to Hunaba, Kolanaba, security of Pugna condition to the labor. Some the Juhana Tado, Tado Pizing Moktabu, Manipur, the Hojipoba, Mayamsi, trains the young view. Tado Pahibasi, Espar Law, F.I.R Hanbasuyai, F.I.R Hanbasiti, Matam Krasangi, F.I.R Handopa Hidana, Tarif application man Handopasuyai, Masagi CRPCG, Managi Dara, Magi. Rule of Kanoduna procedure duna
अमुक सरकार ना मधु काउंटर चार्जेस अमा तौरगा मधु फॉल्स F.I.R ने तौबसु याय अदुबु कोर्ट लेखिरब पोट अमा खकनिना आइन लीगल एक्सपर्ट अमा ओइना हाय कनो तौते हायबानी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अदना हायजब तारे पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट फाबा हायबसे ngasi फावबा अखोइना मूवमेंट तौदना जेल द लेरिब नत्रगा एनी तौरी मयाम से लनाई की इशू अम खकी आइगी इसा इशू की नत्रगन आइगी लनाई क्राइम खक तौरुबगी नत्ते हायबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की इशू जिदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की इंटरेस्ट तौगिबा ngaktanina होनरे पोट पुनमक्से अदि पॉजिटिवली रिजोल्यूशन अमा मदुगी रिजॉल्व तोरकांददी लोइनमक अखो याम अथुबि पेरोत कनागुमबु अखो विक्टिमाइज तौदना कनागुमबु नमजनदना अखोगी हेक्ट मागी ह्यूमन राइट वायोलेशन तौदना मदुगी वफम थोदोन खल्लगा हेक्ट तौब नते अखोई मैमनसु उइग्रे लॉ एंड ऑर्डर की तंगाई फदब सिचुएशन अम लाखिबदु मदुदी तौदे यादना तौगी पोनि थादोपय वक्तांगदुदी सुंसोय सोयदना मयामना खल्लिबा ओजासिंग ओरिसनु माइरोसिंग खोजु नुगाई कमाई नुगाई गदुइनो खोज अखोई फाजल लगा जेंद लेब कान अखोई सो मेनी अखोई इसिंग नाउसिंग अखोई तिनब अखोई मणिपुर पिखरबनी अखोई लेमिनरी सिजे लोइना पाउ फोंगनो बंगाक्तनी अखोई जु प्रेशर मयाम ख अखोई जु मसी सोल्यूशन कमाम मोनो सोल्यूशन को छाबे तो फाजन खिबा नत्रगा थादो हाइना डिमांड तो बसी अखोई संगजल लिबा खोंजंगी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नते मसिदी मरक तंग साय हजिगे डिरेल तो सेप्टेम्बर तारीख 1 अदा दगी डिरेल तो होरगा सेप्टेम्बर तारीख कुंददी मपुंग फाना डिरेल तो ग्रम मतुंग दगी फा बसी थादो पियो हाबसिना डिमांड और कोई वानी अदरवाइज ओजा सिंगी मैरू सिंगी अदुगा स्टाफ सिंगी डिमांड दुदी हाना के कोई इंक्वायरी निंथिन पांगथोगा अचुमना करिनो आराम करिनो खंगलो हाबदन ओगेदौनी अदु होजिकती इंक्वायरी कमिटी की दुदा थाजन याय ओगेदर ओरिदो हाब ओजा सिंगसु थाजदरे कोऑपरेट पिरो हाबी वाफमसु फोंदो केबल लेरे अदुगा एपी पांदी मसाना दे मसा खंगदे हाबी वाफम फोंदो के लेबनिना इंक्वायरी रिपोर्ट सी होजिक जथरि इंक्वायरी पसु मयाम ngai मिनगे दोरिब्रा नत्रगा अनो व फ्रेश इंक्वायरी म अमु अपॉइंट तोर ngai दोरि हाबगी याम आदो दुदा ngasai ऑब्जेक्टिव तो चाइथोखि बजे तारीख 1 अदा दे होरगा कुंदरी पुंजाई जायरे मनबदन होजिक सी गवर्नमेंट सु अदा दुदा करी पाखुम पिदुना हाबगी पिफम खंगदो लेरबो याय ओजा धनबे करी हाबि होजिक ऑब्जेक्टिव दुदगी साइट चक्रबनिना होजिक लेबि सिचुएशन सिदा सिदा अखोइनि येंबो याबमने मणिपुर की होजिबावद लाइबा मागी ट्रेंड से एनी एजिटेशन एनी मूवमेंट से को सरकार ना यामना नेमबा अखोइगी नेरो कनोमा पॉलिटिक्स अमा तौरिबा मीज फारेना फा थमगा हानगी मागी कोर इशू तोथोगा फागे थादोना वंधरेना फारगा लैगा होगा दम तोखिबा याम तोय थोखरे ओके अदुमक्सी हंदक किजदेसु यागद्रायना सरकार ना जु तौनेबा ओके हौजिसु फाजलिजे अदुगिनेबा आदि किहनबा फाजनबा अदे मोइदा वहालगा इरांग जिखर नेमदा हंदक खतंग नेमदai दुजु बिकॉज ऑफ दैट तानदना खोनदना लोडना तौम यामदुना जु ओइबि यायबा अदुमक्सी सरकार ना सानदे हाबि यारोय सि ममांगदगी उदना लाको पोट अमनिको अदे अनी सुबदा ngसागी हंगबि बवांगदुगा यामना नकना लाइसि अखोइना खंगदबसि मणिपुर यूनिवर्सिटी की ओइना एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी मागी ऑटोनोमस बॉडी नेबा मागी इट हैज देयर ओन एक्ट लेजरी को 2005 की एक्ट सी की मतुंगिना मागी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लेरी अदगी रूल्स लेरी को होल दिस मसी की मनुंग द मोइना तौजगदबने मयकदी मिनिस्ट्री ऑफ होम कैनो नो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का दरकार ओइ पोंतेबा एनी पार्ट ऑफ द अखोगी होजिक आर्टिकल में आमजे थेंगु रोय अदुगा सिगी वांग मदा कनागुंबना होल दिस मागी ऑटोनोमस बॉडी नायबसी थुगाइदना कनागुंबने त पूरा मान ऑथोरिटी ओइदना ऑथोरिटी नतबना ऑथोरिटी सारगा तौबो याबा तोखलकपददी थेंगनबम थोकुदुनेबा होजि लाइबा पोटिको अदा होजिकसु मु ऑटोनोमी की क्वेश्चन जे मुक्सु हंगेदी हंदक जे याम थानैदना एमएसआरडी दा थादबसु याव पोट नाक्तनीदना अदे गवर्नर डायरेक्ट जुगिनोदा हंगिदो मा हाइजे प्रो बीसीए जे एजुकेटिव काउंसिल ना अप्रूव तोगदबने माना तोगदरगदी प्रो बीसीए ओइबा यादेदना अदे नंग कमाइना यारोइनो डायरेक्ट होगा ओपनली हंगबने बसे अदुमी ऑटोनोमस बॉडी एमो इजबगी माइ एक्ट टू की मनुंग द गवर्नर ना सी क्वेश्चन जे तौरिनेबा अदुना अमोइरो मागी मनुंग सिदा खोइगी मियामना एजिटेटर सिंगना ओजा कम्युनिटी ना छात्रना अदगी स्टाफ ना पामदो पोट मयाम दि यावरगा चत्तना लेरेबा अदुना मरम ओइदना तोप याव पोसी तोक तबगी मरम सिजो अदुगी मरम ममनेबा अदगी इवन इंक्वायरी कमिटी होजिकी जिबो बखोइना ngai base pande masana su yadre ko aduga oza sing su university community na so hairi ba keno se inquiry committee gi findings yagador bi ya do su question tawre ba because magi data kari kari ama sing ningai report me am lai ha ba gi pom me am loi phonore na aduna hojik si aina khanjabada thawaina miyam na pami ba
university sida magi condition must be am create torga hold the problem yam ji solution por se di yes akoi ngasai haina re magi kenomati probisi masamakti masana dum topugum ni na mai lok thok ya pot am ne ba yo magi hold this statement governor pi kholi loi khange da ko adu e gadi miyam na pamba pot sida za thadok pi raba sa thadok pi raba ko ada thadok tabai mam thadok diam lai ba hojiki ngasai kenon habi gumna mana piriba keno se false FIR de se governor na direct magi yam authenticity oina hydra mana problem mane ju sarkar na direct charge toruga alum thadok bi aidana ado irang ji hor khidre na ki dana tawra thadok ji se thadok ki di yare thadok ko aduga probisi gi ma question later that is beyond the question ka okay my maram da kem khana ninga later ntra si matang da hanagi teachers community na pamba satra community na pamba miyam na ju pamba staff na ju pamba BC in charge purumba bisna hello adagidi resta ju hello aduga lip ta le ngai da man appoint to miyam jing do valid su oide na ko adu lok thok ro aduga thado ko adu di normal se ju within a very short time minimum ni da dum hanjal le okay normal si am thona dum hanjal ko ya hebani so I see da normal si hanjal ko tu da hanagi professor Vishwanath na VC is in charge ho henba aduga Professor Jugindro Lotoki ba so amgi wapum che lakan dadi mayamna khoi MU gi wathok si khoi pham munabagi pham hari VC gi pham si munabagi ne na mayamna to minus u bus yore adu taseng badi madudi nate pro VC khalak basi mong char na illegally pro VC khan gi haibadu dagi khalami ba pro VC sina VC insas par pada khoi gi MU community sing na yarakta bani mar madra niyom chumna suti loidgai mamangda hana pro VC je khalam boy taragadi kanam to su ken ta haram da biya adu bani niyom lan badu gi ne mayamna kanano no work bada yadrisi mi ama khangno ore habagi yar tabna te phammuna bagi sunati habi wafum amadi leri ado adra phammuna bagi mata amase lakpani na ojajo se kai thamining sida ai point ko sum thamjege ko hojiki oina haido as of now da akoi governor office tagi statement ham thokpase si basi kanamta question to ngamoi si pura hard fact never even mase si taseng badi evidence oina documentary evidence sina yare aduna masigi basis tadi taseng badi hadi constitutional head ama adusu magi jurisdiction da hadi magi authority sif leiriba misak amada employee amana challenge to buse hadi magi action to the challenge to buse taseng badi ma se ai hadi hojiksi by now kano se khoi Jogindro se ai yam thu no lokthokphum thoena khale Jogindro se masi leibam thok teng khale adagi simultaneously do de man tori se sarkar su later bugum zero existence ni mai later do palle se hadi almost tore na aduna hai mem se koina Jogindro na thariba later se degi masi kai mai to ge hebu magi hanigi makok to leise ba priyo ko pa yam vested oi ba yam acute minded keno mamang exposed to jegre adu itarage di Jogindro si gi makhada university se run to buse yagadra yarodra have se nung khanba fare haji ngasai gi chumne gi khanaba am da ko ana Jogindro si taseng budi morally by now ma masa matanda haji gi pham ji lokthok ma resign to bom thoben khale are second point ta ai hoje haije ningi se issue se thaiba man be wani ko adu ko issue di Manipur University chumna chale are da masigi ngasagi achum base porakna ba hona bada ngasagi meeting point se ngasagi mistrust haidura akoi distrust haiduri bra si jina henwan gi dana meeting point se karai do oide ngoni se koi khang da bane lowe ba i wa kan de adu ngasai akoi kanona su haibiri ko hojik public domain da thama bani na haidi governor ki office tagi public domain thangwa material sing se document sing se si court ki subjudice oide ha si public domain da phongdok pa yare phongdok khrab ne aduna taseng badi high court na immediately ngasagi mai FIR do madu ai kakpo ne change khale kakthapam change do Jogindro si mangon administrative penalty si pi ga dong natraga di tungdu su mung tawrakani aduga sidai sida tawu matam da ngasai gi khoi gi Jogindro si leitraga di se Professor Vishwanath na oigadra atai na oigadra haibdi ai madugi jaga du dei hairoi ko aduga
mayam noin khangbi da yamna transparent oi ba mawang amada y have x have mi ma pro haziki vc do ngasai gi rules kai ka mayam leiba mayam do haziki leitraga di kamai exercise to de haiba do direct president na khanbu khanmura amu to ro adu hapa ga di kitang su phani adu hek hapa matam da immediately Indian in khale ba ko aregi oza sing si wari sana ba gi damakta koi moi thador pani haiba do manung le leiba oza sing tholok pa yak dong su man den lowe haidi kaino khangde be thok doi ne ba wari sana ba gi damakta noi thadok pani haiba do su koi chidan na haido manung le leiba moi na thoi hari ga di koi khangdre so mayam thado ga hai thado ga tholok do su natte he ba mam de masi koi mamang ai dai koi tauna gra bane ba haidi koi mamang da Ravina Sanjit ki phagi ba koi mayam phai ko aro kaino khone yana bam leiten moi thok tu si kaino haibi ki pochu leidina ko haidi moi masagi ngasagi prestige tu adu leinen khale ba aduna thado haiba sina conducive ma thado ga conducive atmosphere por kani haiba se ai logically implied to din lo as of now okay mam the matter se koi kanu tawdri masi demandi tawbi wane adu manung da lei mi sing nu du yani tra yaro ha koi khangma ngamde adu bu intelligent mind mana masi assess to taraga di adu haibum thokten khale as of now maram di ai khoina pami be objective to se ai hoji haiba mayam si mathang tarku matam da di kitang thaja trust ama build up to ngam gra ga di university community da adu baudi ko yanare asi baudi sumain tong na haiba yana tara ga di manung leiba chinau sing du so oja sing su koi satra sing na ro chinau mayam su ye adu dare ga di hana khalak su ya dana ko aduna masi su second angle ni ko ise masi na ai jina ta form oi ni haiba gi di nate adu prajana pambadi adu oirang manin khale haji masi dai sida sigi mong si dai se sumain to ga di general people na pam du oiginin khale mare maram cha cha ta na hek to ru bu do hari meaning am yaw do na hek solution gi bu akhoi manipur da adu ne ba masigi handati good president mo hok se irang se mu gi irang se another next 100 years kanam ta na to du na ba gi ma to se har ga di ko ju khara khang go chang persistent chang he da na ko aduna akhoi myam masida walk out to na ba khoi thada bam chang he ba adu at the same time kui bi di yara ro he ba maram de hek kui ba tar ga di akhoi pulak mang doi ne mang doi ne ba sahi hum pick up tor ko doi ne ba si mayam si khanbi ra kanda akhoi lairiba sida immediately hajikti governor office so bani governor office of means president of India masi yaura bani si uitara gadi yam yana gadu amada tak launa steps yam boldly sai yam firm oiba administrative step khara dak tawum change ba sidai sida kiningai leite forget about politics is secondary thamse aigi thobum thokpa as a statesmanship ko mother president office obi chief minister office obi MHRD ki minister obi ko tawgudo thabak tu di in the interest of masagi justice the impartiality haji already kainom su leira bana masi tana ba yai ba se kangsi yai ba se whistle blower se bakoi gi Manipur high court na masigi stringent koi gi kainom scanner ma masigi whole activity se thamakanda stipulated time frame am the lotion na ba to nu phai ba okay akak na ba time ngi adu tarik 30 bawsi gi manung da mari le ne ba authority sing na tabak se pakhal ta ba targa di mu gi warishan mu prokta ba targa di high court na soidana intervene tawni ha ba gi order si thoki ba lerwani na tai 30 sigi matung da gi di soidana changes am di Manipur university da apa ba hong ba changes am lakto male du hojup gi ona di Raj Bhavan di tholoi bachi si documentary masi yam chauba documentary evidence am oina du maksin raga tongan action se lokhat pe yare aduga false F.I.R ni hairi basimasu swaisite ka hen attention pisan basu yare aduga man handle tawdi habi wafum su phondo malai rabani na hojik evident oina la abani na masi public domain na su la abani na lega na su masida kharag hena lumna lahoni habagi wafum duni on the ngasi oina di manu hungi tharamsi matang solution jerge nasi tharamsi da oja Johnson oja Chidananda amadi oja Dhanabir Laishram ngasi tharamsi ba thawa pe ki mapung phan gi dum to oja humbu amuka na ta chokok seri appreciate you joining Masin ngasi manu hungi thorong ngasi edition se karam to bi ko khan bir pe agane koi mail id impactvnews@gmail.com natraga khogi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to bir ka comment amadi feedback tha bir pe agane. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjari.